bafite panike hano bano bahungu. Aya attention bati ulimwengu shiranga Ibitego. Igitego gitsinzwe na ulimwengu Jules. Barasubaye gato bibaza ko umusore yarariye. Ulimwengu Jules ahita yinjira umupira ushira mu rushundura. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Rayon Sports. Ni igitego cya 13 rero akaba anganya n'umusore lazima kana tireka nanjye nkomeze ngende nkambakamba muvuga ko nshaje. Akaba ashizemo igitego ara ulimwengu Jules. Igitego cya 13. Igitego cya 13. Umusore karite ya mbere hanini nuko ari umukino kunze gukina muri sifase cyane. Bagize ngo yaraririye abandi barabireka ariko ntabwo yari yaraririye. Ko nta kimwe kigize kigaragaza reka barabitwereka ngaha. Pera atewe hariya. Rono buryo bayisanga karukeza cyane. Hariya uriya musore Himbaza Jacques yasigayemo yibaza ko Jules yarariye yabacomotsemo. Mugihe mugenzi we yahise amuhereza pase nziza. Fabrice anakungia pembeni kule Jabel Tokula ulimwengu Jules anaandika bao la pili baada ya kupenyeza pasi kutoka kwa Jabel. Mpira kaumimina vizuri akauweka kimiani kwa utulivu na goalkeeper huyo akaanza sasa ishangilia goli hiyo. Ulimwengu Jules magoli 14 sasa, ndiye mfungaji bora kwa sasa. Amepenyezwa pasi vizuri sana na Jabel ambaye ametoa pasi yake ya 5 ya goli. Angalia jinsi walivyocheza build up maridadi kabisa. Jabel ametoa pasi maridadi. Ulimwengu Jules kwa utulivu akaweka mpira kimiani. Muhanga 0 Rayon Sports 2. Mimi na nakiri goalkeeper na tare. Anafunga bao la 3. Bao la 3. Lakini bao lake la 8 huyo. Niyonzima Olivier Sepp wamezuba pale. Akaweka mpira kimiani na kuandika bao la 3 la Rayon Sports. Igitego rero cya gatatu cya Rayon Sports kimaze kuboneka ngaha kuri minota 74. Igitego cya gatatu cyiza cyane kimaze kuboneka. Ubu rero kuvuga ko barerekana uburyo umunyezamu yabanje kufata umupira mwiza warutewe kufra hanyuma urabona uburyo yawigenjeje. Umupira atewe hariya Patrick arawufata arongera arawureka. Kosa rya Patrick ari Dani corner kamaze guterwa ngaha. Aberekanaga uburyo igitego cyagezemo cyaturutse mu buryo bwa corner. Ko bimeze ngaha afana nako basohoka hanze ati cyatuzanye kirarangiye. Jules ulimwengu Ibitego bye 2 yatsinze. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.